ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTV न्यूज़ में ताबिरबा पुंगमुपु ताराम नोक्सरी हुजानबदा मुरैबा पाउ लोबिसे मणिपुरदा अहानबोइना जेनिम्सदा गैस प्लांट लिंखतुना नोमदा ऑक्सीजन सिलेंडर निपान पुथोपंगमले हुजपाउ संदोनो बिजरी मणिपुरदा अहानबोइना जेनिम्सदा गैस प्लांट लिंखतुना नोमदा केजी 50.4 यावबा ऑक्सीजन सिलेंडर निपान पुंग निपाल गी मनुंगदा पुथोपंगमले हिरमस्ता रिपोर्ट अमा ISTV न्यूज़ न फंग पाउगी मतुंगिना गैस प्लांट असिदा थमलिबा मैसिन असि मणिपुर सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट लिसिंगनी सुबना तरामाथोई अदुवाइदा थमफम लैत्रिंगेदा लुपा करोड़ अमा हेन पीदुना लैसिलंबनी हाइडी जेनिम्स ना हनकता लुपा लाख क्या संगना मैचिन असि थमफम सारबा मतुंगदा सेउल अमगी ममांगदा मैचिन असि पानखतुना थबक हौरखिबनी पाउसिगी मतुगिना गैस प्लांट असिना नोंगमदा ऑक्सीजन केजी 50.4 लुम्बा डी टाइप मखल की ऑक्सीजन सिलेंडर यामद्रबदा 13 15 फाउबा पुथोकनबा पांडम थमली हाइडी हौजिक पुथोकलिबा ऑक्सीजन असिगी चांग असि सादा मरफुद्रा मरी यावी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ता अनाबा अमना सिजनबा यारिबा असि सादा मरफु मरी ओइगदबनी हाइडी मरम असिना जेनिम्स न पुथोकलिबा ऑक्सीजन असि चादा मरफुद्रा मरी दगिना सिजनबा यानबा चादा मरफु मरी फाउबदा लिक्विडफाई तौरपा मतमदा सिलिंडर मसिंग हेना यामखलकनी हाइडी अमरोमदा जेनिम्स न हौजिक नोमदा दरकार ओइरिबा असि ऑक्सीजन केजी 50.4 लुम्बा डी टाइप की सिलिंडर तरानी थोइनी हाइडी मसिगिदमक्ता सिलिंडर अमदा हाना लुपा 1,100 पीदुना प्राइवेट फार्म अमदगी मतम क्या लैदुना लाकली हाइडी ऑक्सीजन लैब खक्तदा जेनिम्स न सही अमदा लुपा लाख होमफु हेना चार्जिंग तौदुना लाकली जेनिम्स मसागी ओइबा गैस प्लांट अमा लैरबनिना स्टेट की यामलब सेंफम अमदी कनबंगम लगनी अमरोमदा गैस प्लांट असिना पुथोकपा एहेनबा ऑक्सीजन सिंगसु मणिपुरदा लैरबा हॉस्पिटल सिंगदा सब्सिडाइज्ड रेट फंगनगनी हारी अमरोमदा मणिपुरदा तोंगान लूप कियाना यामना तोइना इकोनॉमिक ब्लॉकेट अमदी जनरल स्ट्राइक अमदी बन्न चिंगबा चथबना मरम ओइदुना अना लायंगबदा चंगदबा याद्रबा ऑक्सीजन फंगदबगी अवाबा खुदोंग चादबा किया मणिपुर प्रजा मियामना सही किया मायोक नदुना लाकलिबा दु जेनिम्स की गैस प्लांट असिना कोखनबंगम लगनी हाइना मखाताना ऑफिशियल असना फोंदोरगले कैमरामैन रंजन गलोइना पाउदम जरिबा सुनील कुमार ISTV न्यूज़ जेनिम्स कॉम्प्लेक्स पोरोंपा इम्फाल मणिपुर इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉई यूनियन ngasi kaisampata paumi singa unaba mifam ama pangthokre paumi singa unaba duda union asigi maruiba mioi singna saruyaki thawanga mari lenena union asigi president Y Rana Pratapna haikibada power department asina matam kuina digi workers sahum hompumari master roll contractual amadi contract anibo regular tahanbina bataksinuna lakibani handa manipur government power department asi cooperation olgani hairibasina maram oirga employee singa asi athuba matamda regular tahanbiyo employee sing victim ohenbigenu haiduna chief secretary da point mari yawa memorandum am pikre union asigi delegate sing da thabak oina tawgani habigi thajabadi pirakle haike electricity gi di cooperation tawrbanina cooperation tawr matungda company ne lawr matungda nakoi gi workers master on je koi khangde darkar oide noi plan gi semam dagi chatpanina akoi plan gi semam da department gi chakot thawrang da thabak tawrani adu nakoi gi damak da koi tolo khai do ko ngamaro hai ko matamda akoi kari do go no haibum khangde ba aduna tangai padana masi punimaki mamangda cooperation tawding mamangda koi workers master wal masung contractor le bising je regulation tawbiu hai जिरीबाम की उसवा थोल दगी लेसाबी थोल फौबा सतलिबा आई बिहार की लंबी असे रेलवे की असो चौबा गाड़ी सिंह चथोक चसिन तौबन मरम ओइदुना यामना फत्रे मसिदा मरी लेनबा सिंगना मियंग संबिद्रबदी जनवरी की तांग 10 की अहिंग नोंगाइदगी मखल अमतगी गाड़ी लंबी असिदा चटपा थिंगजलगनी हाइना UJK रोड डेवलपमेंट कमिटी की कन्वेनर Y Ronald ना थादरोकपा चरवल मना खंगलली हौजिपाउ मरथना तेम ब्रेमतन लमनसे ब्रेक मतुंगा ताराम मोक्सरी थासगी तांग मरी अमदी मंगागी लोनबा हिंगदा तारानिपल सुबसिक रेजिमेंटना मयुमदगी फाखरगा तांग मंगागी अयुक्ता लालोबनी हाइदुना मैनफल पुलिस ता खुसिनरखिबा MD सकुर सई कुंट्रामंगा अपोकपा MD अब्दुल राशिदपु मिसमनी हाइदुना इमु मनुंगी म्युसिंग फंदरोले मयांग इम्फाल चिराया वांगलेखादा लेबा MD सकुर गी युमदा पांगथोखिबा पौमिसिंग उनबा मदा इमु मनुंगी म्युसिंगना सकुर सि मिसमनी मयुमदगी फाखरगा लालोबनी हाइजिनबगी सनबेसि तोपियु इमु मनुंगी अवाबा यंगबिदुना थादोकपिरु हाइना आफिल तोखि साकुर की मयाम्बा MD जुनाफ अलीना फोंदरोखिबदा अहिंदा तारानिपाल सुबा सिक रेजिमेंट मखोइगी मखुत चलबा मिसममबु फादुना फुबिबा अदुगा माराल सीजन बसी तौबिगनु नुमिदसिदा आर्मी सिंगा लोइना रखिबा इरोम मखा लेकाइदगी बोगी मयुम ताइकुंडोना लालाइन नुंसिनदबा खरदगी ताक्सिलगा तौबनी मसी मरी लेनबा सिंगना यंगसिनबिदुना असुंबति दोपियो हाइखे दे मासी सिंग हाइरगा फुरकपा याने
फूब हेनमंदना गावरेबा दो मी ngонda khagi mara laitaba mi da atu yamna tamthino wot nei birisi masigi au sigi akhoi kari lokhatpa yai natraga na mina maran pangpi pisan ba sai khoi khara pien de hai ba dun akhoi thamje haja khara ba akhoi ge india gi force aso wa amago akhoi ge serendri natraga na work ta ba singna lamjing na ga makhoi na thabak tau ba se makhan thaning ba gi wafam ai thamjare Palace compound leba advanced hospital da layang nupa ma operation lor ba matungda phare haiduna mayum da putharur ba matungda laikan na bangam dana sire thaudo sing ase upung mapalom taba matam da thokibani lekhira ba miu etudi khetrimium vimo alias heramani seyangkai apokpa kss inaubi top khonam khong mayang lambam ler tagini mark jail department da warden oibani hari imumanu phongdorpagi matungina satkibetang amada puknai haiduna jenims da pukatuna layangbada gall bladder da nung leire khanglakpadagi jenims ke surgery department da senior assistant oiba Dr. Samsana keyhole operation townaba khulai leti haiduna advanced hospital da operation townaba khanglakpadagi tha sigi tang taruki ayukta admission torba matung nongthilgi pung mari da keyhole surgery tawduna gall bladder loktoki ngasi uk charakna pung 8 rom taba matam da hospital dagi fari haiduna discharge torba matung mayum yorga ngahak lerga masang ngamluktabadagi advanced hospital da pukhalaba matungda pungkhai amarom lerba matungda leikhidabani hospital da pukhalaba matamda doctor mata leramde hari thong asibu yaning do phongdoktuna lekhidrabagi imu manungna pendaba phongdoktuna hospital ki muyosing unana ba honabada pamdaba thodok thoroktana police na section thorang lokatki mesi singi matangda imu manungi muyosing na police ta complaint ama torokpadagi postmortem gi damal asiba haksang jenims ki mokta thamkhre mesi singi matangda pawmi singna hospital ki muyosing unaduna lekhidrabagi imu manungna phongdor leba wafam asigi asum chumda khangnaba honabada hospital gi mari leinaba muyamata wari sanaba phangkhide Nakalamromda imu manungi mioi singna phongdorokpada sarkar gi doctor singna sendal lambida private hospital la layang mioi kya gi punsi loikre mesi sida senari ba doctor machik saba dandi piu haina penda wa fam phongdorokhe Dr. Samsan quite masa suliramde jenims ki comment tak pona si koi penja de yamna mioi bungi pusibo sumaina yam lai ubi basidina sumaina matik sadna sumaina doctor am sumaina to koi yam penja de mi gi pusi si yam lai ubi baje koi yam penja de mamang ju thelok thenga kai thokrabane se akoi sim thon janingde Amaramda Thodosi the Senator Doctor Sina Masagi duty Thadokuna Amadi non practicing allowance lona private advanced hospital da practice to Oram Labadi rules Kimatung inna subsabat local Kanihana Janimski director na ISTV News ta Kanglali How's Pagmartana Atimba break Amam Kaluminasi Loisalakudanga si Muru Bapau Amukan Pijari Manipur da Ahan Boyna Jenims da gas plant linkatuna Nomada oxygen cylinder Nipan Putopangamle ISTV News में इंटरव्यू पुनः पोमो खाना कम जरे